Bleta. Untrinan is bahasa Indonesia ini. Jadi ini tuh menu lebaran khas orang Sumatera nih. Lembut banget. Wow. Was ist das, Sayang? Hai gengs, welcome back to our channel. Ini mama dapat paket lebaran. Lebaran paket Horas. Isinya apa ya? Isinya apa ya? Kita buka. Isinya adalah jeng jeng jeng, jedeng jeng jeng. OMG, OMG. Ada kering tempe. Ada kering tempe, Horas, ada nastar. Horas, Sobi. Ada rendang pakai kentang nih. Dan primadonanya adalah ketupat pulut alias ketupat ketan. Wah, ini dua orang Batak nih, wajib banget ketupat pulut dimakan pakai rendang. Ya ampun, terima kasih banget Kak, makasih banget. Mau lihatnya godang, ya ampun, happy banget ini Bumi. Lea. Lea. Bumi happy banget dapat kiriman ini. Ya ampun, ya ampun. Makan nastar dong kita. Asik. Ya udah, ini kita mau nyobain ketupat pulutnya. Empat paket. Empat Atau bungkus. 4 bungkus. 1, 2, 3, 4 bungkus. Bungkus. Jadi ini ketupat pulusnya mau mama hangatin dulu beserta rendangnya. Habis itu kita cobain bareng-bareng. Oke? Iya. Happy banget. Ketupat pulut. Astaga Dragon, mama itu udah bertahun-tahun, nggak tahu berapa tahun udah nggak makan ketupat pulut. Wangi banget gengs. Astaga Dragon. Siapa sangka mama bisa makan ketupat pulut di Austria. Ya ampun. Sayang, ini ketupat. Das ist, ini ya, Kidos lagi main keyboard. Jadi ini itu von Kokosblätter. Ja. Die einzelnen Blätter werden dann so tuk gemacht. Genau. Oke, jadi ini pakai Kokosblätter. Und drinnen ist. Coba nah kalau orang ngomong dengerin. Und drinnen ist füllt man mit Kleebreis. Und dann kocht man mit Kokosmilch. Okay. Ini enak banget nih. Sehr lecker. Hast du schon mal gegessen? Nggak, gell? Haben wir schon mal gegessen. Indo und... Masa udah pernah makan di Indo? Hast du nicht einmal sogar gemacht? Nah, aku mana pernah bikin Ja, in Indo dann war das. Di Indo? Ja. Dia ingat, katanya di Indo udah pernah makan. Oke deh, ini mari kita angetin. Also die habe ich glaube schon zweimal gegessen. Aber ich weiß, wenn du da nie gemacht hast, dann war in Indo zweimal. Oke. Menurut ingatannya abang, dia udah pernah makan ketupat seenggaknya udah 2 kali dalam hidupnya dia. Sepertinya waktu di Indonesia, karena kalau kita ke Indonesia itu kan pasti kunjungan ke sana kemari. Si abang juga tadi bilang kayaknya kita tuh lagi gimana ya, lagi kemana-mana gitu loh, makan si ketupat ini gitu, entah di rumah orang, rumah keluarga. Tuh, ya ampun, ini yang kecil buat si kocik, tahu nggak sih gengs? Isinya kan 5. Cukup banget ini buat kita berlima. Astaga, mau lihat godang kakak? Mau lihat godang, segodang-godangnya. Terima kasih banyak. Sekarang mari kita belah 2 ketupat pulutnya sebelum kita panaskan di oven. Ampun gengs, mama beneran terharu, beneran, ya ampun, ya ampun, makasih banget loh kak. Aduh, aku mimpi apa coba gengs, makan ketupat pulut di Austria. Ini punya kocik yang kecil, rasanya nggak mau aku belah loh, tapi gimana kita mau makannya coba kalau nggak dibelah. Lucu banget bentuknya.
Lalu kita lihat si kering tempe, apa ini, sambal goreng. Pakai tempe, pakai kentang, dan pakai kacang. Ya ampun, ini crispy banget, kering banget, gengs. Mau beneran gak sabaran mau makan. Terus rendangnya juga kita panasin ya. Tuh, ini rendang Medan, rendang anak Medan ini, gengs. Ada kentangnya gitu. Ini juga kita angetin. Jadinya si ketupat mama kukus, ini kukusannya mama. Sepertinya dia lebih bagus kalau dikukus ketimbang dipanasin di oven. Atau di microwave juga bisa ya, tapi karena kami udah nggak pakai microwave, jadi adanya kukusan atau oven optionnya gitu loh. Terus sudah mama oven 5 menit, tadi kayaknya dia masih agak keras gitu ketupatnya di tengah, namanya juga ketan ya, apalagi campur santan. Dan paketnya begitu datang kita langsung masukin kulkas, jadinya kan ketan itu bakal mengeras gitu loh, gengs. Semoga dia jadi lembut kalau dikukus seperti ini. Oke, ini udah kelar kita kukus. Mama kenapa bikin kukusannya double gini ya? Aku juga bingung. Panas, Bu. Mari kita lihat. Wow, apakah lembut lagi? Oh yes. Yang dia lembut lagi, gengs. Mari kita keluarkan si ketupat pulut. Alamak. Panggil papa, Kidos, panggil papa. Ini yang punya kocik, kecil banget. Ini si ketupat pulut. Lalu ini rendangnya, kayaknya rendangnya pedes deh. Kidos makan pulutnya aja kayaknya. Hai guys. Kita siap-siap mau makan. Ayo sini, Zoe. Tapi kayaknya pedas deh, Nang. Coba Mama cobain. Mama cobain dulu. Sedikit. Sedikit pedas. Agak-agak ya, agak-agak pedas, Bo. Tapi ada soal di Jason. Hai. Belum pernah. Ini namanya ketupat. Coba bilang ketupat. Ketupat. Ini buat kocik yang kecil. Ini kocik ketupat. Hai. Panas. Hai. Mini ketupat. Oh, ini yang paling besar. Yang besar abang. Terus ini Zoe, Meta, dan Mamai. So gut. Iya, ketan. Und das? Terus cobain deh, pedas nggak? Mir ist bisschen Coba tutup bisa ya. Bisa ya. Mau pakai kentang? Saus. Nggak pakai rice. Mir ist egal, wenn scharf ist. Ini ada rendang. Pedas nggak? Nggak kan? Lekker? Ist nicht scharf. Gitu. Selamat makan. Selamat makan. Kelihatan nggak sih kocik? Mau? Mama, finde ich das lecker. Enak. Lekker. Das ist nicht scharf. Das ist gar nicht scharf. Ya, pedas rendang. Tada. En dan is Oh het my een schat, God. hoor. Ketupat pulut. Nou, rendang is voor de schat. Ja, diese. Das ist gar nicht. Lembut banget. Ya ampun, aku udah berapa kali makan. Wie das wohl schmeckt? Astaga. Das Reis schmeckt schon anders. This is ketupat, this is black rice. Een kokosnoot, dat is goed. Jadi ini tuh menu lebaran khas orang Sumatera nih. Wow. Pulutnya digigit, terus rendangnya. Luar biasa. Enak banget.
Aduh, makasih banget Kak, makasih banyak. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Kering kentangnya kering banget. This so crunchy, so good. Das ist wirklich gut. No. Kocik enak. Ketupatnya. Was ist das? Ich finde mir Wüste. Tomate finde mir Das ist schön. Wüste. Salate finde mir Wüste. Rendangnya lagi. Enak juga. The bomb. Enak banget. Apa nih mama aja tuh? Rezeki bumil. Betul. Kering kentangnya enak ya. Oh, Den ist so lecker. lebarannya afdol banget tahun ini. Wah, menta. Enak ya. Hi. Loh, Willst du von Papa haben? habis. Von Papa? Pedas sayang punyamu. Habis. Hi. Von Papa? Wir nochmal Probe. Habis. Wir hatten nur leider 5 bekommen. Gimana dong? Mana kocik dapatnya? Wir haben nur leider 5. Ini kita dikirimin orang, bukan mama yang masak. Iya, Sonst knackst du einfach so irgendwie. demen dia ketupat pulut. Schau. Oh, das ist- sieht nicht aus. Mantap. Enak ini, kocik suka. Next time kalau mama ke Indonesia ada rezeki, kita harus bawa bungkusan ketupat ke sini. Glaubst du, du hast das aber mal gemacht? Ihr habt ja mal zugeschaut, wie du das geformt hast. Aku mana pernah bikin ketupat. Nah, dia mimpi nih. Kamu gimana di rumah? Du hast die 100%ig, ich weiß das. Baby bahasa Indonesia ini Hah? Ja. Kamu di rumahnya siapa Ich kamu? weiß, dass du das und das hat dann, na, du hast das so. Aku nggak pernah bikin ketupat. Das sieht nicht aus. Nggak pedas. Tuh sekarang cobain cookies. Okay. Ini loh yang bagus, ambil. Ngambilnya yang kaput. Zoe ambil yang bagus. Kamu kasih kocik deh. Nggak mau? Nggak mau? Katanya mau lagi. Ja. Ya, Mama mana orang ini mama dikasih orang? Das ist Mama. Mhm. Das Mau. Oh, sebelum aku kasih rendang tuh kan. ein kleines Stück Cookie. Bagi dua sama mama ya. Hier mit dem kleinen Ya Stückchen. ampun. Next time mama bikin ketan deh kalau kamu suka. Oh! Auch so mit Astromet. Ach, anderes hatte Mama gemacht. Ist ja auch Ananas. Sicher, oder? Wow, die Cookies sind ja lecker. Enak. Ist? Mama cobain yang ketutup. Oh, ja, mit Käse. Bocce müssen wir noch eins lassen. Ah, ini nastar keju ya. Ja, genau. Mit Whipped Cheese. Und nicht so mit Marmelade, Ananas. So gut. Habt ihr doch gesagt? Da kann man gar nicht mehr sagen, man kann Dulu, ja, weil alles ist leer. Das ist doch kein Keks. Ini yang mau ngambil. Kalau ini nggak mau. Ich dachte, es ist Brot gewesen. Das war Brot. Mau? Na, ist gut? Nggak mau. Hier möchte den Keks. Ah. Sobi yang minta dua, bapak sama mamanya satu. Kann man gar nicht Mama Busse geben, ja? Kann man gar nicht sagen, makasih Mama. Geht nicht. Bukan mama yang masak. Terima kasih, Terima mau kasih. lihat untuk kirimannya. Enak banget, semuanya enak, cookiesnya enak, ketupat pulut enak, Keju. pakai keju, iya, nastar Und wir nastar sagen thank you keju. for watching. See you next time. Coba aku belum selesai nah sayang. Rendangnya enak,
Kalau Cik Nagi tuh makan ketupat kulitnya ini kering kentang. Kering kentang. Aku juga enak loh Wie ini. snackt ist das, gell? Iya, kayak kerupuk beneran, aduh. Thank you for watching. Danke for watching. Bye. Sarangin. Sarangin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Bye bye. Bye. Cium. Muah. 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 Muah.